Yo, men, so, mba repon piti a, men. A ki ba repon piti sa, mwen chan. E bon leje douye 4-7. Level wal ve piti a, mwen map vini bo. Ok, G. A, men, fòm eten piti a, men. Fòm eten mise, ban mwen lesi ou ti. Yo, mwen zou non 4-7. Kote wap pou, men. Asa map zou. Yo. E yo 4-7, mwen Boris pa ou te kon chwape. Walde bif Bob Kayou, ou paret te kon flate. Negou de bif lambaz ou pral da kon fade. Sou clash Bob Kayou l repon, ou met kwem sa son fave. Bob Kayou mbat vlo repon, baske piti a underground. Simte ou 4-7, freshman se dlo mwen ta pral fan. Ou integre nan mouvment kote gas wap ozizong. Ou li ou pale Bob Kayou mal, bis konsantre sou bo sedan. Bob Kayou polyvalent, en même temps tout le son demidze. Ou ta vle fok avek rapot, non pa même bal demike. So si level ou ve desan, sou Bob Kayou ta vle moutel. Kontro te pran pou te feyit la fwe, ou metal renouvel. Bob Kayou. Ou di chou kwa se rap kalite ti pa da tout tunel Bob Kayou. Yo, resa mabdou la. Yo, yes sir, my nigga. Yo, mfe sa baki mse fanatic crap, my nigga. Resa mabdou. Yo, FG1. Classic boy, my nigga. Yo. MCJ backup dicks. Pra. God ngap tu. Yo 4-7 for too cool man. Samdou my nigga.